тоҷикистон бо масоҳати умумии 143.1 километри квадратии худ ки 93% ҳудуди онро кӯҳҳо ташкил медиҳад, яке аз минтақаҳои сарсабзи сароб дар осиёи марказӣ ба ҳисоб рафта, дорои беш аз 300 рӯзи офтобӣ дар як сол мебошад. ин кишвари рӯбарӯи хуршедии саробӣ дорои манзараҳои дилфиребу мафтункунанда буда, шоҳраги ин сарзаминро ҳудуди 100 дарё ташкил дода, 200 кӯли дигар бошад зебдиҳандаи ин хитта аст. 8000 чашмаи ҷорӣ дар ин кишвар хушлаззатеро ба коми ташнагон эҳдо кардааст. имконоти туризми кӯҳнавардӣ, варзиши кӯҳӣ, лижаронии кӯҳӣ, этнографӣ, шикор ва табобатӣ тавонист симои тоҷикистонро ҳамчун кишвари сайёҳиву кӯҳнавардӣ барои оламиён муаррифӣ намояд. таърихи кӯҳану мероси фарҳангӣ, табиати беназир ва мавзеъҳои биҳиштосои тоҷикистон заминаи рушди устувор барои соҳаи сайёҳист ки ин соҳа аз сарчашмаҳои рушди иқтисоди миллӣ маҳсуб меёбад. аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардидани солҳои рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барои беҳтар гардонидани вазъи иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои гуногуни кишвар бо шуғл таъмин кардани аҳолӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони тоҷикистон соҳаро такони ҷиддӣ дод. дар партави сиёсати созанда ва бунёдкоронаи пешвои миллат, соҳаи сайёҳиву гардишгарӣ пайваста рушд ёфта, ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самти муҳими стратегӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардид ва дар арсаи байналмилалӣ мақоми шоистаро касб кард. акнун тоҷикистон дар маркази таваҷҷӯҳи дӯстдорону сайёҳони сайёҳати ҷаҳониён қарор гирифта, бо симои як кишвари амну осоишта дар замони соҳибистиқлолӣ дар минтақа шароиту имкониятро барои рушди сайёҳиву кӯҳнавардӣ фароҳам оварда истодааст. марказҳои маъмурии сайёҳӣ ва пойтахтҳои кишварҳо бошанд, аслан дар рушду инкишофи соҳаи сайёҳӣ нақши муассир доранд. шаҳри Душанбе аз ҷумлаи шаҳрҳои сайёҳии минтақа барои сайёҳони минтақавӣ ва ҷаҳонист ки тавонистааст ҳамаи нишонаҳои таърихӣ ва фарҳангии худро дар канори ободшавӣ ва сохтмони биноҳои истиқоматии замонавӣ ва иншооти тиҷоратӣ, марказҳои фарҳангии бо нақшу нигори миллӣ оро дода шуда, коғҳои бегазанди бо усулҳои муосир бунёд шуда дар худ ҳифз кунад. акнун ин нигин шаҳри тоҷикон чун дарвозаи асосии қабули сайёҳон ва садҳо ҳазор меҳмони хориҷӣ рисолати бузургро барои онҳое ки ба сайёҳати манзараҳои ҷаззобу дилфиреби манотиқи суғду хатлону бадахшон равонаанд ба анҷом мерасонад. ҳоло ба сӯи манзараҳои дилфиреби як гӯшаи ватан ба қисмати шимоли кишвар, пойгоҳи сайёҳии кӯҳнавардии Артучи шаҳри Панҷакин ки он дар домани табиати афсункори худ сайёҳону кӯҳнавардонро ба ҳам меорад, роҳ пеш гирифтем, то аз зебоиҳои як гӯшаи диёр ва гуфтугӯи инсону табиат, аниқтараш сайёҳону кӯҳнавардон бо қуллаҳои сарбаафлок, кӯлу дарёҳои шӯхи сероби ин минтақа ба шумо бинандагон қисса кунем.
اکنون این راه و نقل و پل‌های آباد که با تلاش و جانفدایی‌های سرور محبوب کشور بنیاد گردیدند، حالا می‌تواند در مدت کوتاه ساکنان پایتخت را به این منطقه بپیوندد و از حرارت گرم هوای یک منطقه می‌توان به منطقه هوایش فارم و سلقین و دامنه کوه‌های برفین تشریف آورد. این دم ما از پایتخت کشور و پایگاه سیاحی کوهنوردی ارتوچ شهر پنجکن راه پیش خواهیم گرفت. ما را ضرورت طی نمودن 300 کیلومتر راه است. پنجکنت باستان با یادگاری‌های زیادی باستانی خود که تاریخ کهن و اسرار نیاگان را در خود نهان کرده است، بیشتر از جهت کوهنوردی و سیاحت اکولوژی، یعنی کوههای فان، طبیعت زیبا، کل و چشمه‌های سیراب و هوای فارمش دقت کوهنوردان را به خود جلب نموده است. اینک ما از پایتخت کشور به این موضع خوشباد و هوا به پایگاه سیاحی و کوهنوردی ارتوچ شهر پنجکن رسیدیم. اینجا آغاز خطسیر ما در قلب کوههای فان خواهد بود. حرارت هوا الکی در اینجا تغییر می‌خورد. برای هر نفری به اینجا سفر می‌کرده با خود گرفتن لباس گرم را توصیه می‌دهیم. در این سفر ما را شرکت سیاحی ارتوچ تریول همراه است. ارتوچ خود ده است که در قسمت پایانی این موضع جای گرفته است. سیاحان و کوهنوردان می توانند در این مکان خوشباد و هوا و طبیعت افسانوی در حجره‌های الهیده دارای شرایط و امکانیت‌های سازگار بود و باش نموده از امکانیت‌های موجوده در این پایگاه استفاده کنند. جمعیت دارای مسئولیت محدود پایگاه کوهنوردی و سیاحی ارتوچ از شرکت‌های سیاحی جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود که آن از سال 2005 این جانب فعالیت می‌کند. سمت اساسی فعالیت آن به سیاحت کوهنوردی نگرانیده شده. به مهمانان داخلی و خارجی خدمت رسانی می‌کند. پایگاه کوهنوردی و سیاحی ارتوچ در بلندی 2200 متر از سطح بحر در موضع زیبا منظره دهه اوریج کوههای فان جایگیر بوده. آن را کوهها با قله‌های برفپوش و ارچه‌زاران احاطه کردند. این موضع با منظره‌های زیبا و جالب خود مشهور بوده. همه ساله شماره زیادی کوهنوردان و سیاحان را به خود جلب می‌کند. در این موضع آشخانه و تالار برهوا در خدمت مهمانان قرار گرفته است که سیاحان و کوهنوردان از طعام‌های لذیذ تاجیکی نوش جان می‌کنند. در اینجا همزمان سیاحان و کوهنوردان از هر گوشه و کنار سیاره با به هم آمدن‌ها و بهره بردن از هوای فارم این گوشه دیار میان هم دوستی و رفاقت را قوی‌تر می‌سازند و پس از فتح قلب کوه‌های فان پرچم‌های ملی خود را چون رمز یادگاری از خود و تأثیرات برداشته نشان می‌گذارند. کوه‌های فان یک منطقه جالب و دیدنی کوه‌های کوهی و قله‌های برفپوش بوده. در آسیای مرکزی
در همبستگی دو قطارکوه عظیم پامیر و آلای، زرافشان و حصار جایگیر است. درود بیننده عزیز، برنامه نوبتی رو از منطقه شمال تاجیکستان آغاز میکنیم و خط سیر ما نام دارد قلب کوههای فان است که عین حال ما حضور داریم در پایگاه سیاحی و کوهنوردی ارتوچ پنجکنت باستانی. میخواهید که از منطقه های زیبا و نظربای این وطن بهشت‌آسای خود لذت برید. پس با ما باشید، زیرا در پیش ما را سفری جالب و خاطرمان انتظار است. در این سفر صبح بر وقت خط سیر ما که قلب کوههای فان نام گرفت و ما با همراهی یک گروه از سیاحان و کوهنوردان کشورهای روسیه و افسریا راه جانب کوههای بلند و برهوا پیش گرفتیم. لباس گرم و پایافزار مخصوص خطرهای احتمالی را برای ما کمتر می‌کند. طبق خط سیر این راه سیاحان و کوهنوردان را جانب کوه کلان میبرد. این مسیر را تا کوه کلان طبیعت دلفریب، کوههای سر به افلاک، ارچه‌زاران سرسبز احاطه کرده. صدای گوشنواز چشمه و دریاچه های مصفا میان کوهساران که این اقلیم را دوچند زیبا کرده است، با همین زیبایی و نظرربایی یک گوشه سرزمین بی‌نظیر جهانیان را شیفته خود گردانیده است. همه روزه صدها نفر برای سیاحت و فراغت عازم این موضع می شوند. محمد جانزاده ایرج، دиректори پایگاه کوهنوردی سیاحی ارتوچ. در پرتو سیاست پیشگرفته سروری دولت، اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای هر چیز زودتر و با سرعت رشد دادن ساحه سیاحی و بخصوص در پیام‌هایشان قید کردند که تاجیکستان که از 93% کشور کوهسار است، ما باید سیاحی کوهنوردی، کوهگردی و گردشگرایی رو رشد دهیم. و امروز خیلی دیده ایستاده سیاحان زیاد هستند. همه آنها به تاجیکستان عزیز ما تشریف آورده ایستادند و از ما کارمندان ساحه سیاحی آن رو طلب میکنند که در کار خود پیشرفت باشیم، خدمت رسانی خوب به آنها پیشنهاد نماییم و خطسیرهای جالب وطن عزیز خود رو به آنها معرفی کنیم. امروز ساحه سیاحی در حقیقت در وطن عزیزمون با سرعت خیلی بلند رشد یافته ایستاده است. امروز شما ببینید که شهر دوشنبه چخیر روز از روز با شرافت رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی چگونه دیگرگون گشته ایستاده است و در مابین شهرهای جهان همچون شهرهای سیاحی بهترین و امن شناخته شده ایستاده است. سیاحی که به کوههای فان برای سیاحت کردن می آید، او همه معلومات ها رو پیشکی از الکی از سامانه های اجتماعی، از شبکه های اینترنتی دسترس می کند و با آنها چیزی اولی که مفتونشان می گردد این اقلیم تاجیکستان است و نوابسته از آن که در شهرها حرارت هوا بلند باشد، در کوههای فان خیلی دیده ایستاده حرارت معتدل است، بعضا هم خنک هم هست. دیگر این خطسیرها و این کوههای سر به فلک کشیده و این کوههای زیبای آسمان رنگ دقت آنها را جلب می کند و آنها بسیاری از آنها را من می دانم که در سابقه کاری خود گشته و برگشته باز هم به تاجیکستان می آیند و همراه خود باز رفیقان و دیگر شخصان را گرفته می آیند تا از این زیبایی ها لذت برند. این موضع زیبا و خوشمنظره با آب و هوای دلکشا نه تنها خارجیان را مشتاق دیدار کرده است، بلکه پیر و برنای کشور را مفتون زیبایی های خود ساخته است. ساکنان محل گرد و اطراف نیز لذت این طبیعت را در دامن کوههای سبز پوش احساس کرده از آن روح و الهام می گیرند. من جورای مشرب استقامت کننده دهی مرغدری شهر پنجکنت. راست گپ همین که ما از کودکی ما در همین دیار کاموشیم، در همین کوه صحرا، این برای ما یک
چیزی که در اصلاحات کنگان خوبه. یک هر سال یک مرتبه اومده همینجا با یار رفقا با فرزندا با جیانا یک استراحت کرده، یک 5-6 روز دم گرفته و حضور از طبیعت اینجا با هوای تازه‌اش نفس کشیده. باز گشته میریم خانه با تا سال آینده. چه خیلی که میگن همین گرشوی و از کو اقلیم و همینجا تاثیر خوش گذاشتگی. این پریخای بسیار کلان داشت. همین حاضر همین کل از آب پر میشد که آب از بالا و در اون میفرامد. حاضر نه، حاضر آب کم، پریخای پیشتره نه، سالهای پیش. تاجیکستان که خود منطقه کوهسار است، سیر طبیعتش، تماشای منظره‌هایش و هوای صاف و بی‌غبار جان‌نواز دارد. در این منطقه ساحه سیاحی و کوهنوردی، پیاده‌گردی در حال رشد قرار داشته. تماشای کوه‌های زیبا تاجیکستان را چون کشوری دارای ذخیره‌های بزرگ آبی و طبیعت بای و رنگین معرفی می‌کند. بیننده‌های عزیز، ما سفر خود را ادامه دادیم و تا به کوه کلان آمده رسیدیم که این کوه از سطح بحر با بلندی 2800 متر جایگیر شده است و این کوه از سلسله کوه‌های است که در منطقه‌های گوناگون همین موضع جایگیر هستند و این سلسله کوه‌ها از آب پریخ‌ها منشأ می‌گیرند و در داخل این کوه شیرماهی‌ها موجود است. کوه کلان دومین کوه بزرگ در کوه‌های فون در شهر پنجکین در قسم غربی کوه‌های حصار جایگیر است. در اطراف این موضع 6 کوه خرد دیگر موجود است که کوه کلان کلانترین میان آنهاست که مساحت آن 580 کیلومتر کوادراتی می باشد. این سلسله کوه‌های مروارید رنگ با آب‌های مصفای خود در بلندی 2832 متر از سطح بحر جایگیر شدند. در تابستان عادتاً اینجا هوا گرم است. آب کوه مدام صاف است و حرارتی از 5 تا 15 درجه داشته برای شناوری موافق است. در موسم سرمای زمستان کوه را یخبندی فرا میگیرد. پیدایش کوه صنعی نبوده، آن را خود طبیعت به وجود آورده است. در کوه کلان و نزدیکی کوه‌های حوزه کوه کلان قریب همیشه سیاحان و کوهنوردان را واخوردن ممکن است. آنها اینجا خیمه‌ها زده مدت چند راحت جان می‌بینند و برای فتح قله‌های آسمان خراش نیرو می‌گیرند. مسافه از کوه کلان تا پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه نزدیک 200 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. ولی تماشای زیبا منظر کوه‌ها تنها پس از طی نمودن بیشتر از 4 کیلومتر به کس میسر می‌گردد. مسیر جاده این کوه خطسیر سیاحان و کوهنوردان را به منطقه کوه‌های دوشاخه پیوند می‌سازد. انا این موضع کوه‌های دوشاخه نام گرفته است که قسمت پایانی آن باز به 2 قسم جدا شده است. کوه دوشاخه در بلندی 3000 متر از سطح بحر واقع است که اطراف آن را کوه‌های بلند و برفپوش احاطه کرده است. این بلندی‌ها برای کوهنوردان جذابیت و جالبیت خاص دارد. این کوه دوشاخه نیز از همین پریخ‌ها بیشتر سرچشمه می‌گیرد. اما تغییریابی اقلیم به این پریخ‌ها بی‌تاثیر نمانده است. تعداد زیادی پریخ‌ها به قول ساکنان محلی آب شده، مساحت کمی آن باقی مانده است. سیاحان و کوهنوردان در روند گردشگری این موضع را برای سیاحت و فراغت کنار کوه مسکن گرفته مدت به طبیعت می‌پیوندند. سیاحان و کوهنوردان با این جهانگردی خود
тоҷикистон ва табиати бою рангини онро нисбат ба кишварҳои сафарнамудаашон бештар мақбул медонанд, зеро ба қавли онҳо иқлим, боду ҳаво барои сайёҳат мувофиқ аст. Вышла, жизнь началась. Пакуемся и стартуем. Сегодня нам вон туда. Желательно перевал 3750. Алаудинский перевал. Ну и вниз спускаемся в следующее ущелье. Алаудинский. пас аз истироҳат дар кӯли душоқа, ҳайати сайёҳону коҳнавардон тариқи хатсайри мушаххас роҳ ҷониби ағбаи Аловиддин пеш гирифтанд. дар баландиҳо сайёҳону коҳнавардон лаҳзаи истироҳат мекунанду аз зебоиҳои ин маконҳо баҳра гирифта, сипас роҳро идома медиҳанд. ҳарчанд баромадан ба баландӣ мушкилӣ пеш орад, вале бо рухсора ламс намудани насими нарми кӯҳистон, бо чашм дидани пастманзараҳо аз баландии кӯҳҳои сарбаафлоку манзараҳои сабзпӯши дашту даман чӣ роҳатафзову рӯҳнавозанд. то расидан ба ин қуллаҳои кӯҳ ҳаяҷону валвала гардишгаронро ором намегузошт. ҳар касе мехост аз аввалинҳо шуда фатҳи қулла кунад ва аз баландиҳо ба атроф назар духта эҳсоси шодии ғолибият аз фатҳи қулларо ба дигарон расонад. ин ҷо қуллаест ки ду ноҳия шаҳри Панҷакентро бо ноҳияи айнӣ мепайвандад, қуллаи Аловуддин. сайёҳон ҳоло дар баландии бештар аз 3800 метр аз сатҳи баҳр қарор доранд. барои фатҳи ин қулла моро чӣ талошҳое лозим омад, вале ҳама он барабас нарафт, чунки мо ҳама барои худ хотирае сохтем. ман Димитрий аз шаҳри Нижний Новгороди Федератсияи Русия мебошам. аз ин кӯҳҳои баланду зебо таъссуроти бениҳоят хубе бардоштам. кӯлҳои рангин, табиати беназир, гулу дарахтони сабзу зебо, ин ҳама дар якҷоягӣ бениҳоят назаррабову ҷолиб ба чашм мерасанд. доир ба зебоиҳои ин мавзеъ, яъне кӯҳҳои Фон, аз дӯстону рафиқонам шунидам ва ба сайёҳати инҷо омадам, ки воқеан ҳам ҷолиб аст. аз ин ҷо қуллаҳои рангину софу дилрабои ду минтақаро метавон бо як дид назар кард. ин ҳама нигин нақши қалби кӯҳҳои Фон, зебу ребу ранги як ҷаззобияташон сайёҳону коҳнавардони ҷаҳондидаву ҷаҳонгаштаро мафтуну шайдои худ кард. аз нуқтаи баландтарин аз тарафи Панҷакент акнун нишебиҳо сайёҳону коҳнавардонро ба кӯли Аловуддин мебарад. кӯли Аловиддин аз се кӯли калон ва чанд кӯли хурд иборат аст ки дарёчаҳои аз ҳамдигар мешорида онҳоро ба ҳам мепайванданд. он дар ҳудуди ноҳияи айнӣ дар мавзеи кӯҳҳои Фон ҷойгир аст.
آنها در دره بالایی دریای چپدره که با قله‌های بلندترین کوه‌های فون در میدان 94 کیلومتر کوادراتی احاطه شده‌اند جایگیرند. از این خاطر آن را به طور دیگر کل چپدره هم نام میبرند. کلهای علاوالدین در بلندی 2782 متر از سطح بحر و از کل کلان در مسافه 7.5 کیلومتر جایگیرند. سیاحان و کوهنوردان گرد این کل کلان خیمه میگذارند و از هوای فارم و صاف طبیعت نیروی تازه گرفته برای سیر موضع دیگر عزم میگیرند. من گدای ولی در مزه علاوالدین همچون جنگلبان فعالیت میکنم و همچون شخصی مسئول هستم. در این مزه بسیار سیاحان خارجی و وطنی تشریف میارند که آنها از منظره‌های دلربای این مزه خیلی تأثیرات باید دارند. آب کل علاوالدین از روی مشاهده ها دوام روز رنگ خود را تغییر می دهد که این حالت افسونکار و پرمعمای طبیعی توجه سیاحان و کوهنوردان را به خود جلب کرده است. السلام علیکم به همه. نامی من کامران. من از انگلیس هستم. من زبان تاجیکی یاد میگیرم در دانشگاه. من پسر حسین هستم. من در تاجیکستان هستم. هزار رحمت به همه. من کانر نام دارم. از بریتانیای کبیر می باشم. من بیش از 1 سال می شود که در تاجیکستانم. در این مدت زبان زیبا و شیوای تاجیکی را آموخته ایستادم. این کشور را بیشتر دوست داشتم. این گونه طبیعت زیبا را در هیچ کجا ندیده بودم. هوای صاف و فارم کوهساران، شهامت کوههای بلند و تابستان اینجا عجب زیباست. همه این برایم پسند آمد. من در افریقا بودم، در برزیلیا، کانادا، امریکای لاتینی و مرکزی، در چیلی نیز بودم. همه زیبایی ها را دیدم. اما تاجیکستان سراسر کوههای بی‌نظیر دارد که این گونه زیبایی ها در همه جا نیست. حتی زبان زیبایی این کشور مرا مفتون کرد که آموخته ایستادم. مثلا تاجیکان یک شعاری زیبایی دارند که این را نیز میدانم. من تاجیکستان دوست می‌دارم. تاجیکستان پاپش 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 پاپش. هزار رحمت پاپش. کل دیگر در شفت این کل نیلگون با نام کل گیتار معمول است. هیئت سیاحان و کوهنوردان طبق خط سیر معین در قلب کوههای فان صورت میگیرد. سلام علیکم. نام من جمال هست. من از پاکستانی هستم. من اینجا آمد برای کار چند سال پیش، مگر من تاجیکستان بسیار دوست می‌دارم. برای همون من همه جا بیستم. من حاضر تجارت کردم. I love Tajikistan. توجیکستان به من پسند آمد. مقبول شد. اینجا کوههای زیبا مثل یک پاره آسمان است. همه جا پر از زیبایی است. این گونه زیبایی ها را در همه جای توجیکستان دیدن ممکن است. حتی من چنین زیبایی را در یگان کشور دنیا وانه خوردم. بنابراین ما برای دیدن این زیبایی ها و کل مصحف‌های علاوالدین آمدیم. من به علاقمندان سیر و سیاحت توصیه می‌دادم که این زیبایی ها را آمده با چشم خود ببینند و به خود تأثیرات بوی نیک را گیرند. اینجا های رنگین هستند که کس را مفتون می‌سازد. به تاجیکستان آیید و همه این را با چشم خود ببینید. تاجیکستان کشور دوست داشتنی و صلح و آرامی است. مردمانش دوست و مهربانند. جهانگردان منظره‌های زیبای این گوشه را برای استراحت و فراغت اختیار نموده مدت رفع خستگی می‌کنند. شبانگه باشد با گلخن افروزی ها و زمزمه سرود و ترانه رفع خستگی می کنند. На закате дня позови меня, грусть печаль моя, позови меня.
طول این سفر مشاهده گردید که سیاحان بیشتر از کشورهای روسیه، کره، بلژیم، австрия، شویتسیا این موضع را مکان سیر خود قرار دادند. من ناتالیا از شهر یکاترینبورگ فدراسیای روسیه. ما تاثیرات بی‌نهایت بایی را به خود گرفتیم. درباره کوههای فون زیاد شنیدیم. درباره قلعه‌های برفپوش، دریاهای صاف و نیلگون از سیاحان میشنیدم. طریق اینترنت معلومات پیدا میکردم و نهایت امکان پیدا شد و به سیاحت اینجا آمدیم. اینقدر زیبایی اینجا. دل میخواهد که به یگان جای دیگر نرفته این منظره ها را تماشا کرد، زیرا تماشای این منظره ها به چشم سیری ندارد. کوه ها باشند تماما تاثیر بخش و مفتون کنندند و خواهشی در اینجا ایستادن و زندگی کردن پیدا می شود. پیش از این در تاجیکستان نبودم، ولی بعد تماشای این منظره ها می خواهم مکان های زیبا و فراغت و قصر و کوشک های دوشنبه را ببینم و با مردمی با فرهنگ این ملت از نزدیک آشنایی پیدا کنم. زیرا می‌بینم که مردم تاجیک به نهایت مناسبت دوستانه دارند، مهمان نوازند و آمادند که با کسی نباشد دست کمک دراز کنند. از احوالت پرسان میشوند. بنابراین خواهش پیدا می شود که در این مکانها سیر کنی. Здороваются с вами, спрашивают об эмоциях. Ну, то есть впечатлена и прямо вот появилось желание еще раз. گروه سیاحان را از شهرهای گوناگون فدراسیای روسیه نیز واخوردیم که آنها کوههای فون را برای اقلیم خوب و مساعد و تاجیکستان را باشد برای مهمان نوازیش اختیار کردند. Меня зовут Катя, я из России, из города Самара. من سیاحت کوه‌ها را دوست می‌دارم. کوه‌های فون به نهایت زیبا و نظرربایند. در اینجا بودن واقعاً جالب است. طبیعت زیبا، منظره‌های سبزپوش، قلعه‌ها چگونه زیبایند. به نهایت شدم که در اینجایم. Вершины такие красивые. В общем, очень рада побывать в Фанских горах. آب کوه علاوالدین یا خود چپدره صاف و تازه بوده اصلاً از چشمه‌های زیرزمینی و دریاها پر می‌شود. مجرای کول به احتمال زیاد زیر زمین است. مسافه از کول علاوالدین تا پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه حدود 120 کیلومتر را تشکیل داده توسط دهات پسرود و مرغزار ناحیه عینی می‌گذرد. حالا ما مشاهده کردیم که در اینجا علاقه حضور دارند سیاحان از تمام کشورهای دنیا و همین زیباگی‌ها و همین شفافی همین کول نیز بیشتر دقت آنها را جلب نموده است و آنها نیز از هوای صاف و بی‌غبار و از همین رنگارنگی طبیعت بهشت‌آسای ما لذت میبرند و ما نیز ساکنان این کشور محبوب میتوانیم در یک گوشه زیبا و بر هوای این دیار محبوبمان لذت طبیعت را احساس نماییم. میخواهم با جوانان پرشرف ملت عزیزمون رسونم از نگاه و از نظری و سخنهای پیشوای معظم ملت که اون کس میگوید ما وطن خود رو خودمون باید آباد کنیم. یگان کس وطن ما و شما رو آباد نمی کند. برای همین نظر به جوانان گفتنی هستم که ساحه سیاحی وطن ما این یک کشور سیاحی است. آنها در آینده با باوری کامل می توانند به دانشگاه‌های سیاحی و صاحبکاری قبول شوند و سیاحی را برای خود همچون یک کسب آینده درآمدناک انتخاب کنند. و جوانانی که با سیر و گشت میل گشتن کوه‌ها و میل خدمت رسانی‌ها و میل مهمانخانه‌ها دارند، با باوری کامل می توانند این کسب را انتخاب کنند و با سیاحان و مهمانان عزیز کشور ما خدمت رسانی کنند.
ҳайати сайёҳону кӯҳнавардон тибқи хатсайри муайян шуда пас аз истироҳату фароғати шабонарӯзӣ ва мутобиқшавӣ ба иқлим роҳ ҷониби кӯли тира пеш гирифтанд. масофа аз кӯли аловуддин то ба баландии кӯли тира 5 километр аст. роҳи тай намудаи пиёдагардии кӯҳӣ байни ду кӯл тақрибан 15 000 қадамро дар бар гирифт. ин манзара акнун кӯли тира аст ки миёни сайёҳон шӯҳрати зиёд касб кардааст, зеро ҳар сайёҳу кӯҳнавард орзуи дидану фатҳи қуллаҳои атрофи онро дорад. дар фасли зимистон кӯл мавриди яхбандӣ қарор гирифта, он ба майдончаи яхин табдил меёбад. кӯли тира дар баландии 3500 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. оби ин кӯл нисбат ба дигар кӯлҳои кӯҳҳои фон ба таври ҳамешагӣ тираранг аст. ин манзараи атрофи кӯл бо шукӯҳу шаҳомати худ аз дигар мавзеи кӯҳҳои фон фарқ мекунад. дар ин ҷо чун кӯли аловиддин майдонҳои шукуфони гулу гулзор ва ҷангалҳои аз офтоб гармшуда мавҷуд нестанд. пиряхҳо дар болои қуллаҳои осмонрас овезон шуда, абрҳо донаҳои барфро парешон мекунанд. қуллаҳо хеле наздиканд ва ҳатто ҳамон чимтарғаи пурифтихор ки тамоман дастнорас ба назар мерасид, акнун бо шаҳомати худ дар рӯ ба рӯи тамошобинаш қарор мегирад. оби ин кӯл асосан аз пиряхҳои атроф сарчашма мегирад. ширкати сайёҳиву кӯҳнавардии Артуч Тревел тӯли чанд рӯзи гардишгарии кӯҳнавардон бо онҳо тамоми хизматрасониҳоро ба анҷом мерасонид. ба сайёҳону кӯҳнавардон хӯрокҳои лазизро мувофиқ ба табъу завқашон омода мекард. асосан мо хӯрокҳои миллӣ тайёр мекунем ки ба меҳмонон сайёҳон умуман фарқ надорад аз Россия ёки аз Урупо мебиёнд ва ҳамашон мақбул асту қабул доранд ва писандашон аст. ва баъзи вақт мешавад ки хӯрокҳоро фармоиш мекунанд. албатта бештар оши палов дӯст доранд, буғламаи тоҷикӣ дӯст доранд, боз шӯрбо масалан мо мастова мегӯем, инам писанди онҳо аст. ва бештар хӯрокҳои якуми мо камравған нисбатан барои ин ки онҳо ки дар минтақаи худ камравған мехӯранд, мо ҳам кӯшиш мекунем ки камравған ба ҳамон стандарти Урупо ёки Русия наздик карда хӯрок пазед. ва то ба имрӯз ман 8 сол собиқаи корӣ дорам. то ба имрӯз хӯрокҳое ки пухтаам ба фикрам қабули ҳамаи меҳмонҳост, то ба имрӯз шикояте нашудааст. ва боз кӯшиш мекунем ки хубтару беҳтар гардад ва сайёҳон ба Тоҷикистони азизи мо бештар оянд ва дар ҷаҳон, дар миқёси ҷаҳонӣ обрӯи Тоҷикистони азизи мо боз баландтар гардад. ҷавонони фаъоли маҳаллӣ низ муддати гардишгарии сайёҳон ба ин мураккабии роҳҳо нигоҳ накарда роҳбаладӣ ва дигар хизматрасониҳоро анҷом медоданд.
тавре гуфта мешавад пеш аз фаромадан ба ин ҷо бояд кӯҳнавардон аз вазъи боду ҳаво огаҳ бошанду омодагии ҳамаҷониба ва рӯҳану ҷисман омода бошанд. бинобар ин кӯҳнавардон атрофи кӯлҳо хаймагузорӣ намуда раванди мутобиқшавиро аз сар мегузаронанд, чунки то чанд болотари кӯҳ рафтан метавонад ба баландшавии фишору норасоии ҳаво ва мушкилӣ дар кори қалб оварда расонад. дар ҷараёни сайр ду тан занро аз кишвари олмон вохӯрдем ки онҳоро низ қиссаҳои шунидаашон ба ин кишвару ин гӯша овардааст. ҳоло боз бо машварати сайёҳон мехоҳанд ағбаи чимтарғаро ки баландии 4750 метр дорад баромада ба фатҳи қуллаи 5120 метри энергия камар банданд. Hi, I'm Karina from Germany. ман Карина мебошам аз кишвари Олмон. мо муддати 2 ҳафта мешавад ки бо ҳамроҳии дӯстам дар Тоҷикистон сайр мекунем. мо сайёҳати худро аз мавзеи Артуч оғоз намуда кӯли Калонро сайр карда то кӯли Тира расидем. пас аз сайр дар ин ҷо қарор додем бо гурӯҳи сайёҳону кӯҳнавардон ағбаи Чимтарғаро фатҳ намоем. вобаста ба вазъи ҳаво нақшаамонро тарҳрезӣ мекунем. аслан мо дар бораи Тоҷикистон тавассути ширкати британӣ маълумот пайдо кардем. ҳангоми сайр бо қисми зиёди мардумон вохӯрдем. бо мардуми маҳаллӣ суҳбат кардан бароямон писанд омад, зеро онҳо бениҳоят меҳрубон, меҳмоннавоз ва муносибати неку дӯстона доранд ва мехоҳанд ба ҳама дасти кӯмак дароз кунанд. бениҳоят ҳаловат бурдем. бисёр таассуроти бою рангинро ба худ гирифтем. табиати зебову рангин, боду ҳавои соф, кӯлу водиҳои зебову афсонавӣ, анбӯҳи ҷангалзори сабзу мафтункунанда. воқеан Тоҷикистон дорои табиати афсонавӣ, ин қадар ҳавои софу беғубор. хушҳолем ки дар Тоҷикистон қарор дорем. ҳар рӯз мо ин қадар таассуроту ҳиссиёту ҳаяҷон ва хушҳолии худро ба ҳар нафари вохӯрдаамон ҳикоя мекунем ки воқеан чӣ қадар хушбахтем ки дар Тоҷикистон саёҳат дорем ва хеле хушҳолем ки ба ин ҷо омадем. We met many shepherds and local people. They are very friendly and welcoming and very helpful. It's definitely an asset if you speak a bit of Russian if you want to travel through Tajikistan. Hello, I'm Uta from Germany. I'm living in Cologne. ман утро ҳастам аз кишвари Олмон. бо Карина ҳамроҳ саёҳат мекунем. вақте Карина ин мавзеъро барои сайру гашт интихоб кард, гуфтам рафтем ба саёҳати ин ҷо меравем. чун ҳар сол ҳар кишварро барои сайр интихоб мекунем, имсол қарор додем ки ба Тоҷикистон меравем. ҳамин тавр ҳам шуд. ин минтақа аз дигар маконҳое ки мо сайру сафар кардаем ба кулли фарқ дорад. бениҳоят зебову ҷолиби диққат аст. аз Аврупо Олмон тамоман фарқ кунанда аст. ин мавзеъ каме ба калонтарину баландтарин қаторкӯҳҳои машҳуртаре ки дар байни Аврупову Осиё ҷойгиранд монанд аст, вале дар баландӣ баланду аз ҷиҳати масоҳат ин қаторкӯҳҳо дароз тӯл кашидааст. мо дар соҳаи кӯҳгардӣ таҷрибаи ғанӣ дорем ва боз ҳам омодагии хуб мегирем. ҳоло дар баландии 3500 метр аз сатҳи баҳр қарор гирифтем. боз баландии 4800 метрро фатҳ хоҳем кард. пас барои ҳамин баландиҳоро гузаштан мо мушкиливу ҳарос надорем, бештар об менӯшем. мо бениҳоят хушҳолем ки дар ин ҷоем ва бо мардуми зиёд вохӯриву дидору ошноӣ пайдо кардем. масофа аз кӯли Тираранг то пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, ҳудуди 125 километр аст. роҳ танҳо бо усули пиёдагардист. роҳи мошингард то ба он мавҷуд нест. шароити кӯҳистон сохтани роҳро ба кас ба осонӣ имкон нахоҳад дод. бинандагони гиромӣ, идомаи барномаи сайр аст. хатсайри мо ки ном дошт қалби кӯҳҳои Фон ва ҳоло мо қарор дорем дар минтақаи ноҳияи айнӣ, аниқтараш дар наздикии кӯли Тира ки дар баландии 3500 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. ин кӯл аллакай миёни сайёҳону кӯҳнавардон бо истилоҳ бо номи мутне озера маъмул аст ва ба он хотир ки оби он тира аст нисбат ба он кӯлҳое ки мо дида намудем.
акнун ҳар нафаре ки то ба ин баландӣ расид имкон дорад атрофи кӯл сайр кунад ва қуллаҳои баландтарини кӯҳҳои фонро бо қуллаҳои пиряхпӯшаш бубинад ва ҳаловат барад. ширкати сайёҳии кӯҳнавардии артуш тревел ба ҳаводорони сайёҳати кӯҳӣ ва дигар навъҳои сайёҳӣ дар минтақаи панҷакент барнома ва сайрхатҳои махсус дошта маҷмӯи пурраи хизматрасониҳо аз ҷумла аз таҳияи ҳама ҳуҷҷатҳо то пешвозу гусели меҳмононро пешниҳод мекунад. кормандони ширкати артуш тревел бо мақсади пайдо намудани бозорҳои нав бо намояндагони бахши сайёҳии мамлакат дар калонтарин намоишгоҳҳои сайёҳию тиҷоратӣ ва ҳунармандӣ ки дар кишварҳои хориҷи дуру наздик ташкил ва баргузор мегардад ширкат намуда захира ва имкониятҳои сайёҳии мамлакатро ба дӯстдорони сайру сайёҳат муаррифӣ менамоянд. водии зархези зарафшон гӯшае дар домони сабзи тоҷикистон буда бо руду кӯлҳои дорои обҳои мусаффо олами ғановатманди ҳайвоноти нодиру наботот, кӯҳҳои сарбафалаккашидаю осмонбӯс ва мардуми меҳмоннавозаш ҳамеша маркази таваҷҷӯҳи дӯстдорони сайру сайёҳат қарор дорад. ҳамаи ин дороиҳо имкон фароҳам оварданд ки тоҷикистон бо зарафшону бадахшону суғду хатлонаш беҳтарин кишвари сайёҳӣ шинохта шавад. бинандаҳои азиз, хати сайри мо ки қалби кӯҳҳои фон ном дошт аз пойгоҳи кӯҳнавардӣ ва сайёҳии артучи шаҳри панҷакент оғоз гардида то ба минтақаи ноҳияи айнӣ раҳсипор гардидем. тӯли ин сафар мо бо сайёҳони зиёде вохӯрӣ намудем ва аз таассуроти бардоштаи онҳо тавонистем як барномае барои шумо таҳия намоем ва аз табиати зебову нотакрори ин ватани азиз шуморо ошно намоем. хайр, то барномаҳои навбатӣ пирӯзу саодатманд бошед.